Ako istorija ne služi onome što je rekao za istoriju Friedrich Nietzsche, u tom slučaju ona može služiti za domuđavanje onih za koje Andrej Mitrović rekao, nazvao ih je fahidiotima na njegovom uvodnom predavanju, veliki istoričar Andrej Mitrović, a to su oni koji navodno sve znaju, a ništa nisu razumeli. A Friedrich Nietzsche je rekao da svaki narod ima pravo na svoju istoriju pod uslovom da je ona u službi njegove budućnosti. Što znači u službi njegove budućnosti? To znači u prvom redu da se ne ponavljaju iste greške, da sećanje i istorija služe nečemu, da imaju svrhu, da osmišljavaju tu prošlost, da služe da se ne ponavljaju iste greške, iste zablude, iste iluzije. To važi za svaki narod, za svaku ljudsku zajednicu, društveni korpus, državu, naciju. To služi, trebalo bi da služi. Trebalo bi da bude tako. Veliki Nietzsche, veliki jedan od najvećih filozofa Evrope i sveta, koji je pisao aforizmima i čije nasljeđe nije najbolje objavljeno, bilo je tu i zloupotreba poslije njegove smrti, posthumna izdanja, ali njegove misli su biseri, tako i ova misao o istoriji. Kao učiteljici života, historia est magistra vita, kaže latinska poslovica, znali su naravno itekako dobro to i stari Latini, tako i Nietzsche na svoj način je to formulisao. U ovom zbivanjima u posljednjih 100 i više godina, koji se tiču naroda ovog prostora ili ovih prostora, potrebno je zapaziti jednu, može se reći, crvenu nit. Ona se provlači od Berlinskog kongresa i od pre Berlinskog kongresa, kasnije naravno tokom svjetskih ratova, pa evo i sve do danas. U tom smislu vrlo su indikativni komentari, pisanje, mišljenje velikana društvene misli, kako ih neki još i danas smatraju, a to se može vidjeti i o aktualizaciji sada na godišnjicu Marksa i Engelsa, kad Thomas Piketty sa Univerziteta društvenih nauka u Parizu, moj kolega, piše veliku knjigu, svetski bestseller o Marksu. Ta društvena misao, društvena kritika je, razume se, prevaziđena jer su eksperimenti nastali po uzoru na tu misao, kao što znamo, najvećim delom propali, nestali. Ali važno je sjetiti se te misli i tog uticaja, jer je on imao i misao i uticaj imali su ogromnu, univerzalnu, evropsku, svetsku važnost i značaj, pa i do danas, a posebno u zemljama jugoistočne Evrope, a posebno u slovenskim zemljama, kao što je bio Sovjetski savez, Jugoslavija, posebno na Balkanu. Zašto? Evo recimo Friedrich Engels, on daje već u prepisci sa Bernsteinom 1882. godine, on daje neke naznake koje se lako mogu pročitati i između redova i u direktnom tekstu bez posebnog tumačenja. On daje svoje mišljenje o Srbima na taj način što, kao i 30 godina pre toga u Daily Mirroru, Friedrich Engels, za razliku od komentara ovdašnjih domaćih
priučenih marksista. Nažalost, moram tako da kažem, jer su njihovi komentari krajnje jednostrani i parcijalni, da ne kažem cenzurisani. Dakle, Friedrich Engels daje jedno izuzetno važno i dalekosežno mišljenje o Srbima na Balkanu i ne samo na Balkanu. Prvo, 1853. u Daily Mirroru on kaže jednu veoma bitnu stvar za njega, za njegov način gledanja, kad kaže da su Srbi, tada znači sredina 19. veka, da su Srbi jedina nada balkanskih hrišćana da se oslobode od turskog ropstva, od turskog iga, od turske regresije, zaostajanja jedne neevropske civilizacije. I ne samo da su Srbi jedina nada balkanskih hrišćana, nego još nešto govori što je još interesantnije. Kaže da su jedina alternativa uticaju Rusije. On navodi nevjerojatna dostignuća po njemu Srba, čak u nauci, sredina 19. veka, u svim oblastima društvenog života, kulturnog, javnog, državnog i tako dalje. To je zaista malo ko tako rekao i pisao Srbima tada, pa i kasnije možda. Posle 30 godina u pripisci sa Bernsteinom, nasljednikom Marksa i Engelsa, koji doduše nije to postao jer je bio navodno i suviše popustljiv mek, nego je to bio kautski, ali Bernstein je bio veoma važan u tom trenutku. To je vreme, treba se posjetiti, kad je bilo posle Berlinskog kongresa 1882. organizovan od strane, u Berlinu također, od strane Bismarcka, jedan veliki svetski kongres za raspodelu kolonija, švedskih kolonija, cele planete. Znači 4 godine posle Berlinskog kongresa. A tada Bernsteinu Friedrich Engels predočava. On ostaje pri svom mišljenju o Srbima, veoma povoljnom, kao pre 30 godina, ali ipak se nešto menja u tom mišljenju, a to se u samom tekstu može pročitati, iščitati, razumeti. On u stvari govori da, nažalost, će Srbi morati biti žrtvovani interesima svetske revolucije. Zašto? U čemu je promjena u posljednjih 30 godina? Promjena je u Berlinskom kongresu, gde su velike sile Zapada teško oštetile Rusiju, Srbiju, balkanske zemlje uopšte, ostavile ih pod turskim igom, turskim ropstvom, i to je Srbe trglo da se oni umjesto Zapadu, odnosno Austro-Ugarskoj, pre toga, druga polovina 19. veka, da se okrenu Rusiji kao savezniku, kasnije, naravno, francusko-englesko. Englesko to je bilo već u oči balkanskih i velikog svjetskog rata, jer od Zapada nisu dobili ništa, nisu dobili podršku onome što je Engels govorio za njih, i ne samo Engels, Viktor Hugo i toliki drugi, da posluže kao pokretač oslobađanja balkanskih hrišćana i da oslobode Balkan od azijatskog ropstva, dominacije, manjinske dominacije, jedne druge civilizacije, religije i tako dalje. Dakle, Srbi se okreću ka Rusima kao savezniku i od tada, u stvari, pa evo, moglo bi se reći sve do danas, sleduje taj stav prema Srbima kao eksponentima Rusije, bez obzira da li je ta Rusija carska, da li je ona komunistička, jednopartijska, da li je ona po modelu zapadno, bez obzira kako se primenjuje taj model, svejedno. Što bi se reklo, ista meta, isto odstojanje, isti stav, može se taj stav videti
i u prepisci francuskog predsjednika Poincarea za vreme stvaranja Jugoslavije, potpuno isti stav da će Srbija uvijek biti udarna igla slovenskog pravoslavnog prodora ka zapadu. To su floskule, to su stereotipi, to su predubeđenja, ali oni, kao i u mnogim drugim situacijama, funkcionišu. I sad, šta se dalje dešava sa tom Srbijom koja je bila jedina nada balkanskih hrišćana, koja je ogroman put prešla napretka u 19. veku, stvorila državnost, stvorila jednu civilizaciju, europeizovala Balkan, na kraju oslobodila Balkansko poluostrvo, zajedno sa saveznicima, razume se, balkanskim, zajedno sa Crnogorom, Grčkom, Bugarskom, pa i Rumunijom, na kraju oslobodila konačno Balkan od 500-godišnjeg azijatskog tereta. Dakle, šta se to desilo i zašto se to desilo i kako se to desilo? Desilo se, na primjer, treba vidjeti, osim tog spoljnjeg uticaja koji je manje više poznat, a na kraju krajeva kako ne bi bio poznat, obzirom na sva ona bombardovanja sa zapada, ne samo od nacista, nego i od saveznika, za masovna bombardovanja, za 1000 mrtvih, samo jednom od tih bombardovanja, čak više nego što su Nemci, nacisti bombardovali, pa sve do 1999. godine. Ono što je manje poznato, to je unutrašnji moment, faktor, ono što je od strane samih Srba ili stanovnika Srbije i Balkana, ali u prvom redu Srba, odlučujuće doprinelo svoj toj eroziji, svom tom rasparčavanju, svoj toj degradaciji, dekompoziciji državnog pa i društvenog tkiva, privrede, ekonomije, kulture, sistema vrednosti, svega onoga čemu smo svedoci. Dakle, to je interesantno da su srpski socijalisti ili srbijanski, neko bi rekao da su bili na praktično perjanice, predvodnici tog procesa od Svetozara Markovića, Dimitrija Tucovića i drugih koji su, recimo, se više brinuli za rešavanje albanskog nacionalnog pitanja. Imali su taj ekscentrični stav. To nije bio slučaj sa svim socijalistima, sa drugim socijalistima Evrope. Kao recimo kad se rasprava Druga internacionala, kada su svi socijalisti glasali za vojne budžete osim srpski, a Srbija bila najugroženija. To nije bio slučaj sa svima. Recimo, Marks i Engels su u Vajmarskoj republici smatrani, slavljeni kao veliki nemački patriote. Što sa tačke gledišta Vajmarske republike, te socijalističko-demokratske Nemačke, je bilo i razumljivo. Srpski socijalisti su bili uvek krajnje radikalni i preča im je bila svaki drugi interes nego sopstvenog naroda. To se može vidjeti recimo kada John Reed sreće na frontu 15. godine, to je druga njegova najbolja, najpoznatija knjiga. John Reed je najveći novinar u istoriji posle Artura Londona, koji je opisao bolševičku revoluciju 1000 dana koji su potresli svet, i druga njegova najvažnija knjiga je Srbija 15. godine. On se tu sreće sa Dimitrijem Tucovićem. Ne imenuje ga, ali teško da bi neko drugi mogao biti, jer kaže šef stranke koja se raspala i zbog rata, sve su stranke privremeno ukinute, i John Reed pita Dimitrija Tucovića da li ste, prostavlja ga oficir adjutant, ovo je bivši šef socijalističke stranke,
a sada je samo dobar vojnik i patriota, a Dimitrije Tucović odgovara samo dobar vojnik. Poginuo je, kao što znamo, kao dobar vojnik, ali nije bio patriota. Dakle, srpski socijalisti nikad nisu bili patriote. Oni su bili za svetsku revoluciju, oni su bili za sve druge interese, osim ne za interese svog naroda, svoje zemlje i naravno te posljedice mi vidimo sve do danas. Pa ne samo srpski socijalisti, nego recimo srpska levica, srpska ta građanska ili neko bi rekao malo građanska levica, zemljoradnici, levi zemljoradnici recimo. Tu ima svedočenje Dragoljuba Jovanovića, koji je jedan od najvećih srpskih pravnika, najveći posle Slobodana Jovanovića, čija sabrana dela, 16 tomova, je objavio Službeni glasnik i koji u delu tih sabranih dela 4 toma medaljona izvanredno opisuje upravo to što se dogodilo, odnosno kako su komunisti, kako jednopartijski sistem došao na vlast uz pomoć upravo te levice, uz obilotu pomoć. Ali je vrlo interesantno kako on opisuje, prvo vidi se da je tim zemljoradnicima levim, njemu lično, doktoru sa Sorbone, profesoru pravnog fakulteta, ministru, političaru, šefu stranke i tako dalje, njemu je uzor bio Stjepan Radić. I ne samo njemu. Na listi Stjepana Radića 1938. godine bio je veliki broj srbijanskih poslanika, odnosno političara, kandidata, pa čak kasnije i Vlatko Maček. Vrlo zanimljivo, zaista. Pa onda, kako je on učestvovao, Dragoljub Jovanović kao predvodnik levih zemljoradnika, to je bila dosta jaka stranka i koja je imala veliki utjecaj, naravno, u ruralnoj Srbiji i ne samo Srbiji. On vrlo podrobno opisuje upravo tu saradnju. Sreo se sa Brozom u junu 1941. godine, pre ustanka. Bilo je naravno reći ustanku, o savezu i tako dalje. Posle toga se sreo sa Brozom u oktobru 1944. godine i tada je već sklopljen dogovor. Dragoljub Jovanović je učestvovao, zapravo on je bio glavni autor Ustava od 1946. godine, prvog Ustava Federativne socijalističke Jugoslavije, zajedno sa Mošom Pijade i sa Jovanom Đorđevićem, kasnijim piscem svih ustava, praktično. Tehnički nije mogao Kardelj da piše ustav, bio neobrazovan čovjek, bio učitelj. Italijanski Eduardo Cardelio, jedini koji je pretekao od čistke Staljinove zajedno sa Brozom od 500 i više jugoslovenskih komunista, jedini preživeli, nije slučajno. On i Broz nisu slučajno jedini preživeli. Dakle, pisao je ustav, taj čak opisuje u svojim spisima, u svojim medaljonima
koji su zaista neobično interesantni, izuzetno interesantni, ne svi, ali veliki deo opisuje lepotu Rankovićevog Potiljka, hvali i Krcuna i Mošu i koga ne, Đilasa jedino malo, nije voleo Crnogorce Dragoljub Jovanović, to je vrlo interesantno. On, inače Piroćanac, nije trpeo nikako Crnogorce, ali Đilas je imao posebne razloge. Pa čak u jednom trenutku on pita Broza, a da li ćemo se moći ujediniti sa Crnogorcima? A Broz mu kaže, vidjet ćemo to kasnije, vidjet ćemo to kasnije. Da, vidjeli smo to kasnije, sve do ovih dana, kako je to Broz video. I za nagradu, za taj rad, veliki je to rad, pisanje Ustava, dobio 9 godina robije. Kao poslanik Savezne skupštine Dragoljub Jovanović je osuđen na 9 godina strogog zatvora u Sremskoj Mitrovici, i to opisuje vrlo podrobno i pisao je te ostalo memoare tamo. Oslobođen je 2,5 mjeseca kasnije zbog svojih zasluga za Komunističku partiju i Broza i Mošu. I to je opisano sve. I vrlo interesantna stvar je i to da u svem tom sramnom ponašanju Dragoljuba Jovanovića, kao demokrate, kao pravnika, interesantno dolazi Seaton Watson, njegov prijatelj, sin Seatona Watsona, onoga Britanca koji je imao veliki utjecaj za stvaranje Jugoslavije, koji je bio prijatelj te zemlje, koji je bio prijatelj Jugoslovena, Srba. I njegov sin, profesor univerziteta, dolazi i kaže Dragoljubu Jovanoviću, pa jeste svjesni šta radite, ovo je diktatura, ovo je tiranija, ovdje nema šanse za demokratiju. Ovo ćete već vidjeti, ovo je užas. On to piše, on to opisuje. Tamo kaže Seaton Watson u posjeti Beogradu, 46. 7. godine. On kaže, vidjet ćemo i tako. Još je interesantno i to da se može vidjeti iz memoara Mladena Žujovića i to da je, na primjer, Vlatko Maček, koji se nije kompromitovao stvarno ni sa Pavelićem, ustašama, bio je čak u Jasenovcu, nije ni sa komunistima, kao što je to uradio Dragoljub Jovanović, ostao je do kraja i u emigraciji lojalan svojoj državi, vladi, demokratiji. Nije se priklonio nijednom totalitarizmu. To treba reći. Bez obzira kakva je percepcija Vlatka Mačeka, Banovine Hrvatske, to mu je u stvari, on se izborio, to mu je ponuđeno, to mu je dato, to mu je poklonjeno od strane tadašnje vlade. Cvetković Maček i još prije toga kneza Pavla. Dakle, to su one pogubne, porazne stvari koje je potrebno sagledati da bismo shvatili šta se dogodilo, kako se dogodilo, pa i zašto se dogodilo, odnosno da nije sve ni teorija zavere, ni slučajnost, ni spoljni faktor, nego da je veoma mnogo toga sa domaćeg bunjišta, iz domaće kuhinje ili kako hoćete, iz domaće provenijencije porekla. Ili recimo posle toga, šta se dešavalo? Šta se dešavalo sa tom Jugoslavijom, kakva je ona bila projekt, čija je ona bila projekt? Ona je bila po mnogim podacima koji nisu dovoljno poznati, a najvažniji još nisu poznati. Ona je bila jedan razarački projekt, kao što se na kraju i pokazalo. Jer nije to došlo preko noći, niti je moglo doći preko noći, da se državna zajednica i društvena zajednica i kulturna zajednica, koja je bila jedna vrsta predslutnje ove ogromne velike Europske unije, kako se to moglo desiti da je ta zemlja koja je sa toliko krvi, sa toliko žrtava i nastala i obnovljena i platila svoje postojanje,
Desilo se upravo tako, zato što je to bilo u projektu tog sistema, a u srži tog projekta bili su, razume se, upravo malo čas spomenuti Josip Broz i Edvard Kardelj, koji su sistematski, kad zajedno, kad u saglasnosti ili sa podrškom, manjom ili većom, upravo radili na tom projektu u jednom smislu, u jednom duhu, što se kaže, nekad kako se kuva žaba. To je rađeno, razume se, veoma postupno, veoma sistematski, veoma sveobuhvatno. Tako da recimo, tu su bili važni faktori za koje se manje znalo, posebne službe, spoljni i unutrašnji utjecaji, političke opcije. Jedini od tih Srbiju, odnosno Srbe de facto, teško da imao ko da brani. Od vojske, na primer, general Peko Dapčević, jedan od prvih, poznato je, čak i dokumentovano, iako to nije u javnosti, da je svojim rukama zaklao Punišu Račića, koji je ubio Stjepana Radića, terajući ga da priznaje da je to uradio po naređenju kralja Aleksandra, na kraju rata, 45. godine, 44. još kad su došli partizani. I ne samo Punišu Račića, nego njegovog sina Jedinca, koji inače bio partizan. I njega je ubio, zaklao na oči oca Puniše Račića. To su radili osvetnici, tako su sami sebe nazivali, Peko Dapčević i Koča Popović, koji su na ulasku u Beograd proklamovali da pravda podrazumeva osvetu. To je bilo shvatanje. I bilo je naravno, to je i dokazano, bilo je na desetine hiljada mrtvih u Beogradu i u Srbiji, ubijeni bez suda, kao što je pokazala i dokazala Državna komisija i istoričar Srđan Cvetković na briljantan naučni način. Dokazano je pojedinačno i dokumentovano oko 60.000 mrtvih. Po 4. tomu Dedjerovog dnevnika, čiji rukopis postoji u Americi, Ranković je priznao Dedjeru da su partizani ubili samo u Srbiji bez pokrajina 132.000 ljudi. To su nevjerojatne cifre, ne računajući 80.000 koje je Državna komisija utvrdila za Vojvodinu, za Kosovo nikada nije utvrđeno. Interesantno bi bilo uporediti žrtve u drugim republikama. Teško da se mogu meriti, to nije utvrđeno, nažalost, teško se mogu meriti sa žrtvama u Srbiji. Koča Popović, pre svega, nije bio Srbin. Poreklom cincar iz Grčke, od oca Zahari, sveštenika. Ti cincari bili su prozvani kao peskari. Zašto? Zato to su bili ratni špekulanti koji su prodavali srpskoj vojsci i u prvom i u drugom ratu aprilskom prodavali su brašno sa peskom, držali su mlinove. Njegov rođeni brat bio je direktor mlina kod industrijalca u Obrenovcu. Dakle, poznati su oni bili i sad teško da su ti ljudi mogli biti, se osjećati kao Srbi, biti patrioti. Uostalom, Kočo Popović se izjasnio i na kraju života da se ne osjeća kao Srbin. Dakle, to su ljudi koje danas se slave u Srbiji. Peko Dapčević, ratni zločinac, Kočo Popović, koji je pregovarao sa Nemcima, slobodno boravio u Zagrebu za vreme martovskih pregovora i tako dalje, i tako dalje. Nije bilo ko da brani tu Srbiju, taj srpski narod. Srpski komunisti su bili ili uništeni, ubijeni u Staljinovim čistkama ili u Brozovim, ili na Golom otoku, razume se. To što je bilo časnih ljudi, ili su bili privoljeni na ćutanje. Jedini od njih, Blagoje Nešković, je pružao neki otpor. Kasnije Marko Nikezić. Sve je to moralo biti ugušeno, učutkano. Ranković, Krcun koji sam govorio da su mu ruke krljave
da su mu ruke krvave ne do lakata, nego do ramena, koji je odgovoran za nestanak šefa britanske misije Athertona, jedini koji je nestao, koji je ubijen od strane onih kojima je poslat zapravo od partizana, po svemu sudeći, o čemu piše William Dickin, Churchill biografiji, šef britanske misije, u knjizi Bojovna planina i tako dalje. Dakle, nije bilo tih komunista srpskih koji bi mogli ili koji bi hteli da zaštite svoju zemlju, svoju državu, svoj narod. Kao što znamo, ponašali su se onako kako su se ponašali, kao što svi znamo. I naravno da je ishod i posljedica bilo kako što je bilo. Recimo, i to je poznato da posle Brionskog plenuma dolazi do jedne vrste rasparčavanja, republikanizacije službi. Osim vojne kontraobavještajne, vojska je bila ipak još uvijek jugoslovenska, dakle dolazi do jedne vrste nacionalizacije tih službi, čime je već tada, naravno ne preko noći, ali svejedno došlo do jedne vrste preokret, do jedne vrste decentralizacije, odnosno konfederalizacije. Znači, zemlja gdje je savezna služba imala jednu više spoljnju, simboličku moć, koja je manje više poznato, utjecaj sasvim minoran unutar same zemlje, gdje su te republičke federalne, ne federalne kao federacije, nego federalnih jedinica službe imale odlučujuću moć i utjecaj. Ta zemlja, ona je već bila de facto konfederalizovana i naravno Ustav 74. godine je to zabetonirao, legalizovao, naravno bez glasanja, referenduma, to je bio jednopartijski sistem i sasvim je normalno ishodište celog tog projekta, koji je u osnovi bio antijugoslovenski, koji je bio separatistički i koji je bio, ali separatistički, pre svega antisrpski, jer je doktrina te zemlje u toj verziji, u tom Brozovsko-Kardeljovskom sistemu bila slaba Srbija, jaka Jugoslavija. Slabi Srbi, jaka Jugoslavija. To je bio uslov. Kao Gulliver ili Liliputanci, znači morala biti jedna zajednička akcija svih protiv jednoga. To je bila doktrina, to je bio sistem. Od samog početka do kraja. Sad, naravno, promjenama sa evolucijom jednom uvek na gore, poput kuvanja žabe, i naravno na kraju se završilo raspadom zemlje, teškim, krvavim, užasnim građanskim ratom i ovim posljedicama koji i danas postoje. Znači, avnojski sistem još uvek je na snazi, znači avnojske granice i ne samo granice, nego pre svega sistem i mentalitet, što se može vidjeti na filmovima, na serijama, u sve je utkan taj sistem, taj mentalitet. Ljudi su zadojeni time, a pritom historiografija ili čak i publicistika ili umetnost ništa ne čine ili ništa ne smeju ili ne znaju ili ne žele da išta čine da bi se to promenilo. Svuda se taj sistem promenio u smislu neke vrste lustracije, bar u odnosu na to. Nije, nažalost, u odnosu što je bilo pre toga, kao što je slučaj, nažalost, u nekim delovima koje su imale nacističke režime za vreme rata. Ali, evo, možda će se pre desiti još i u nekoj drugoj delu bivše zajedničke države, kao što je sada u Crnoj Gori, promjena na pomolu, da dođe do lustracije, odnosno da dođe do otklona
svega onoga, svih onih uzroka koji su doveli do ovog raspada, do ovog rastakanja, do ovog usmeravanja ljudi i naroda, pokrajina čak jedne protiv drugih. Tako se najlakše vlada, divide je impera, to je uvijek bilo. Naravno i ne samo što je to uvijek bilo u cilju jedne vlasti, jednih vlastodržaca, nego i u cilju spoljnih faktora, razume se. Nikada jedno bez drugog teško da može da ide. Znači, to je upravo onaj nauk, onaj smisao, ono značenje istorije o kome govori Friedrich Nietzsche. Svaki je narod ima pravo na svoju istoriju pod uslovom da ona služi njegovoj budućnosti.